perquè som un territori de gent valuosa, perquè treballem dia a dia per a que el que vinga siga millor que el que ens ha passat. Des de la Safor brindem per un 2021 ple de turisme, treball i comerç. Des d'ací, des del FAFAR, des de l'Horta Sud, des del grup provincial del Partit Popular, volem demanar-li al 2021 que vinga carregat de molta financiació per als municipis. En nom del Camp de Túria, de la Serrania i del Rincón de Ademuz, creem tots alegria, creem tots Nadal. Tenemos que proteger la huerta, pero también a los agricultores y a sus productos. La Canal de Navarrés es agua. La Canal de Navarrés es naturaleza viva. La Canal de Navarrés es distinta. Te esperamos en el 2021. Des de la Vall d'Albaida, treballem i continuarem treballant per el benestar de tots els nostres conciutadans. Quiero desearos un feliz año y pediros que cuando penséis en vivir sin estrés, comer bien y sentir la naturaleza, eso es la serranía. Os esperamos. Por el desarrollo agrario, turístico y sostenible de La Hoya, por unas emotivas fiestas navideñas, por todo lo que nos une. Des de la Ribera Baixa brindem per la nostra agricultura, perquè és una activitat clau per a la nostra economia i sostenibilitat ambiental i necessita l'ajuda de tots. Por un mejor futuro para los vecinos del Rincón de Ademuz. Des del Camp de Morvedre desitgem que l'any 2021 el govern autonòmic tinga en compte les nostres reivindicacions. Por el comercio local, compra en tu barrio. Con este pequeño gesto mejoramos la economía de nuestra ciudad y damos trabajo a nuestros vecinos, que especialmente en estos momentos tanto nos necesitan. En aquestes dades tan senyalades no podem oblidar-nos dels nostres veïns i veïnes. Tinguem que impulsar el comerç local i les xicotetes tendes de poble que han estat durant tota la pandèmia actualitzant-se i al nostre costat. Por nuestra gente, por nuestra comarca y por nuestra provincia, hoy más que nunca brindemos con fuerza. Esto es un regalo. Vivir en este Valle de Ayora es un regalo perfecto para 2021. Te esperamos. Perquè en el Partit Popular tens un aliat en la lluita pels drets de tots els valencians. Perquè som gent com tu. Perquè en 2021 ens tindràs al teu costat. Bon Nadal i feliç 2021.